Lea ua ka usa o iai ma whaakulanga sawa e le ai se tau au betasi il whaafika auri lea le ai ma se maanga ia le upunga le whaonga sunga pari Kou Sao Isu Ile Mea te tauna tu wat Whaftaia hana o vai ko ri wa faala no mai matusi mai era observa di finga ngano ole ko fa fa ku le anga me ole se furu ma tau sanga o tau faile loa skule le ma fai ale o failan kuskusinga nga ia Papalii ese ka ai matua ia loa ia ile observer finga ngano ko malo pulo kia fora su se ole kusal o banga le su se la ko team fo le ku fa kasi e le la wa makan ka mai wa nga fo e kusal au ka kwa kusal e wa makan ala usipe e wa makan mai la usipe ho nge fa de wa ngo fo mai kwa o me vai o kiro ngai I kakaia nga e kongo le Law Society le Commonwealth o le Malaysia le place kenge o le Afrika mai Rwanda le Lesi Afrika kasinge ko corrupt ne wo ya ne wo me kakaia Malaysia fo Saulula ia le si kakare ia o le mai Turks and Caicos Island o nguia mai lo ia e ke le mongo e ke le mongo nguia mai le vanga le ia e kongo le sosilia sau ia Pakistan sau ia Kenya sau mai o Bahamas e le ongi lo ia ke masaro kailo o ke le recognizing wala u fa ngar vanga ia le pulo Commonwealth e la fi mai lalo o hala ko me fai ala ko sao ile maka upule wala nga fia fuma mai ka kale ki fua fia me malo samo nothing ole kwa nem se la ko fe ya samo me le elenga mai lango me vale fo ka ko so siling fai ai silsila le ata wa fa dai fa mai te mai ole ele to ta ya hanol tato wa media watch mo ai mo le silfia fa pe ma le tactic nga fa nga tula epa ina ua le fiaru ese male no foa ile pa ingale na te nei a to mana tua mai fo ina ua tau mafai atu le fast mo umar fai unga walo ia fa tau tonga al fast le sa fai mana tua mai fo yo le lima o le vaenga mua le sa apa ye ko inga nga apa malo tau pulenga le nga apa fai ile nga kusi remember to mana tua mai fo ile nga kusi iai aku si e ko inga au mai se fiso soang le fo ina ngulu matele ai manatu mo faalia ole aka ko ko apa fo ile masias ole atatu to apa fo ia tu nu una tatu tulia esia onga waka ko le la va fa kolongi now ai se me o ke le fia I fikar fingere kulowa a ole manatu fo ile ole manatu o va tu sawa ai se me o ke le fia ya uskaili fiona o skaili o ele wa ngofu fai o skaili ale nga fua yo nga masar koko mako makua mangi kua ya Samoa e kukuri ese kuro kanga ka fa kolonge ia sang poronga Samoa aila se me ala ingo ule fia ila skaili o loko e ka mo fai a ami kanga kaia e o mai e ko ka o mai ngi ola ko finga ngalo ko kong ile aku u le vanga fa vai ko fa mar fa ukanga ola yai ma fa o kanga kala yai ko kong ola fo yai ra ka mai o lo ia la yai a wale mafainga e fo ia oe a wale mafainga e faia sikasi ele mafainga e fa popo fa ma vai e sa le pali I John Taimalelagi ora kala saanga mo e fiona ora kala saanga a o lo ko ya ru ko e kau a ami ia ko sila ngango ko misa le disi le ku fo ngale le ia lisi ora ku nganga ia o ia kanga kaya nga kusi mai ngai kusi le ka war sunga le ato ako sila mai aku uia ia irunga I Pakistan e fa feang ka ko karia inga ole aku merkasi le ko kiki ya ole oki ia mar apiusinga o right to kangaka ole la ko vai surunga sila mai ai Malaysia aku ngi aku fa pau e ku lo wa era hiki fa ke siango aku ngi ele kari kongungi Rwanda
Ma vai Kakau. Afrika, o Turkey, Kenya. Ko sila ku Samoa, Pakistan. La ngai Kakau sila mai ngai o Kakau makua ma Samoa. Le o ko sila mai war ka war proklami. E fa mangingo ai ali atu. Le fa fonga mai Samoa manga yo Kakau ku ama makua o ko ile imana malama I fenga ngui ale au. Ma me fa palangi wifi me afusu anga ngilo ia ka kusi fa palangi solo mai. Pe ya le o la to e vale uma le ku. Le uma fa Samoa ku. O aku ngu ia le sa wai le ama yer kusi le ai passe se mai lungo le upu Commonwealth ma lo kaupurenga ai manga kua mai o Fiona e kasi le sui ole o lo ia Commonwealth ku so le sui le o Samoa anga I lo ia Commonwealth lo winga fa ngo fianga meli e Fiona fai mai singa ko kusi lango mai ya ule wo vai vela mai yo vai nga ia kan wai lau kala o so le nga mako fai mai sia vai nga ia ore mea ngo mai ka winga le kusi le mai Commonwealth ngala ko fai le wala kasi fore le vai le so sangi ku sa sa wa lunga le de la sa mai ala ko ai le o sangi po ai kong kusi le o ngal manga fore le lango ka upule o le kusi ko le kiki o le finga ngalo la sosia ko ko nga skailinga le nga kusima I o lo winga aku se siku le fo fight Commonwealth ko nga kusila ba nga fight Samoa Law Society ele saingia ele ka ba fo le siva ngole le sos nga la va nga le ko silfia el lima o ako o Commonwealth e la se sempre fa pe mai o le lima o ako wa le ko kusile la ko finga ngalo e sema ai ku so le ko vai o le pingi fa pu mo mai foi dele ele o mala malama o mai ele ko akele ku so pe ko ro foi ko le au kusile nga mo le la le da head Commonwealth but so far le winga la fa matalanga sa mo fa forma fa vtaia mabsua le fionga ile alo sa mabsua tania joiloa sunga te mai lo yesini fa vtai for sunga bali manisio ilato le u fa ali manatu a meser kusile le u ka usa o iai ma fa kulanga sawa le ai se tofe au tasi il fa fika ulila le ai ma se manga ya le ubunga le fa nga sunga bali Kou Sao Isu Ile Mea te tauna tu wat ai olo fangonga nga le lengo fa yaku Fiona awe ke moi o mai fofa fika audio Samoa ua ele ma fainga e faia resign alo ese marmianga ke ngofo fai la private practice pole ai o ku isi lo ia ma fainga la ko Armelia o le toto tu tamo moi o le mafau fa colonial le this is a colonial mind style mele ale ngo fa ngo ile actor fingele le kulo sunga loy menga le ngo fa ngo ile mele wa fa bia o e o fo ile ku ngale ingo yo le ku ya o And in 2016, I think, when they were putting together some of their concerns against some of the laws that they were making at that time, they consulted everyone. And they all came together and put in their concerns. They're wondering why for this particular one they didn't consult them. And also, she's come out and said that they will address why they didn't consult everyone at a later stage. And so my question was, why does that have to come at a later stage? But they were very quick to release the press statement. O me fa koi fa kusile ale Commonwealth Law Society. Mo mga irkali lo isili. E fori me fo la ke le me mo lo corrupt. Ki nga vai mo kali lo isili. I find mala ko kusi. Avoy lo te kusa, this is a show of disrespect. Makua le mafau lu fa Samoa. Matua le mafau o ele al presking o le Law Society. O makua le mafau o le Attorney General. Il lo yesili kusa afu ese siku o le la ka mo fai e stir up se mea
inga ia va il fonga va o ngofo le le yolo ia ma ka justify e langa me vale langa fai kalu kau ka vanga oi ku sar kau ka vanga oi mara wa enga len ko fa yer melia le wa yo so ai or commonwealth ai e fa ko ia la yo so la ke fia le le a mai commonwealth fa fa no ia le ke lenga ola ko ngei nga ku oi nga le wa yo so fa ile mistake kulo e nga ngo va ku so or melia lenga o inga feio la ile HRPP le atua si le ko nga mentality le o learn how go ele o you never learn ola le wingo o kala le vai o le kai mianga le amanga ia e sko ingo kula e para ku kang lima makanga kanga ku uanga ia i rungo le pule it's that time pana moment ngapa uai o le foi lawa o lima i o lo ia anga e mangingo yo sa nga pari e ke o sola yo ai fa feka nga kanga ko yo nga ku o ngo fornga le sao o le pe o mele sa ngo yana nga ilo ngei ia swing o kula fongo mai si me fa penga ale nga kalo mai pedeske nge sa ia le lo society nga ku so ale pule fa ali finga ngalo ai ja o le fa ia ngei me ale fa mai nga sa ngo o mele ia se kai minga vai ficar ka ai ke lo e siaka o le me siringa nga makanga e ke o le lako both law society commonwealth mo le mo Samoa o le lako ka fa yoi o le la pole o le constitution fa vai so se ku fa vai Samoa lua a pole kula fongo ai ka local me it's got nothing to do with them ku sa le wo mai loke me e loke la porkiki ai ku sa o me ka ngo loke le mele le o foi lo to ile kulanga le ku so le case la walunga wa kupu mai ke au le mele o le case le o ile le sa o le vanga ngi o le case of pule ai le sa pereskenyo le ya le peskenyo fam singonga akila ya o nga menga kongo mai nga kongwa ku ai nga case kongwanga e saka kaunga makuai sau a ko ia lima vai o io sau a ko ia makingo ko kong le lo society ya ai sea onga ua le faalo alongia le fai unga nga au mai ele famasingonga o nga kongo mai saka kaulo langa makua fai se la ko fainga a mai so la ko finga ngano ai vai ka ko i e ku le me saka kaunga na mangingo ala po ua nge me nga ve se ka ko fainga malo inga was spiriki le fast male ma fi me mara wanga o nga kongo mai ko langa la wa soli foi ku la fongo o i for banga nga faulu la ko kapengeka ele o i foi kongo fa ku sap le o i foi kongo minority government le o i foi kongo pisa ka government le o mai kongo ai fo pisa kama mia io ele se la ko fa ye faile a fia ia fia me le case man kwa la case ma le attorney general mo ai jana ngale o mai ko kongu nga kai ai jana ko de kusia ia fia me onga ole faile lu case ma e faiga ka kele nga ma nga ya o ele ministry of the attorney general por makanga ruanga o fe sa ko ia ya vai dato ia yangar ka de ofiona io e se foi si kai le fio ya